Yes, reka munyemerere nongera mbasuhuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Ibendera TV mwese mbahaye ikaze makuru kuri uyu munsi turi kuwa gatandatu ni tariki 9 Gicurasi muri uyu mwaka wa 2026 mwese mbahaye ikaze rero makuru agezweho kuri aya masaha reka nizere ko mukomeje kugira weekend nziza nizere ko hirya no hino ubuzima bumeze neza cyane reka munyemerere mbabwire ko ari amakuru twinjiye mu kuri aya masaha ku Ibendera TV n'amakuru araza kwitsa no kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira mu gihugu cy'u Burundi haravugwa impinduka zidasanzwe mu gisirikare bamwe bakaba amaze gutangira kugira impungenge zikomeye turaza kunyarukira mu gihugu cy'u Burundi turebera hamwe uko ibi byifashe umubare w'abiciwe mu gitero cya drone za FARDC cyagabwe imushaki wamaze kwiyongera turaza kubyinjiramo ko bugiye burambuye hano ku Ibendera TV ikibaya cya Ruzizi ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hongeye guhinduka isibaniro ry'imirwano n'imirwano mishya yongeye kubura hagati ya Wazalendo n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 biravuga ko imirwano yahitanye abantu benshi kugeza ubu tuvugana Amerika yamaganye bikomeye cyane igitero cya drone za FARDC bagabye ku baturage imushaki turaza kurebera hamwe biko bimeze Corneille Nanga yatangaje ko iminsi ya Kisekedi asigaje ku butegetsi iri kubarirwa ku mitwe y'intoki muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi uraza kunyemerera nkubwire ko abarwanyi ba ADF bongeye kumena amaraso y'inzira karengane ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Perezida wa Afurika y'Epfo yongeye gusabwa kwegura ku buyobozi mu gihugu cya Afurika y'Epfo akomeje kuvugwa ibibazo bitandukanye hari ibibazo bimaze iminsi itari myinshi noneho rero byamaze kuzamura mwuka mubi cyane aho abavuka cyase abimukira bari mu gihugu cya Afurika y'Epfo barimo kwicwa urwagashinyaguro barimo guhohoterwa abandi barimo guhutazwa ku rwego rwo hejuru birero bikaba ari bimwe mu byongeye kuzamura mwuka ukomeye cyane mu gihugu cya Afurika y'Epfo ndetse bamwe badaciye ku ruhande bakaba bamaze gusaba Perezida Cyril Ramaphosa kumanika amaboko akegura ku buyobozi nshuti bakunzi ba Ibendera TV rero ni munyemerere mbabwire yuko ari zingingo z'amakuru tugiye kurebera hamwe muri aya masaha ku Ibendera TV ariko nyemerera nongere nkwibutse niba bamaze kugera hano nkorere like uraza kuba ugize neza niba ari bwo bwa mbere ugeze ku Ibendera TV unkundire unkorere subscribe uraza kuba ukoze cyane nge nitwa Mukadya mbahaye ikaze mwese umuherereye ni munyemerere rero ibintu tubigenze gutya hanyuma mukanya gato nyuma yo gutumika tuze twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye kimwe mu bintu byibasiye isi muri iki gihe harimo urubyiruko rwabatswe n'ibiyobyabwenge indwara zidakira zibasiye abantu ndetse n'amakimbirane yo mu miryango hari uwaje nk'igisubizo kuri ibyo byose byavuzwe haruguru ninde akora iki akorera he yitwa Muganga Nzito akorera mu karere ka Nyamasheke ariko aho waboherereye hose ku isi akugezaho imiti icyo ugomba gukora ni ukumuhamagara mukivuganira niba uri muri diaspora wigira ikibazo wowe muhamagare gusa muvugane aguhe inama z'ubuzima kandi aguhe n'imiti muravugana ku buryo umuti uri bukugereho ukavurwa kandi ugakira ni muganga gakondo w'inzobere mu kuvura akoresheje ibimera afite umuti aguha wari warabaswe n'itabi ugahiturire burundu kandi urabizi ko itabi bishobora kukwica hatanga umuti ku bakobwa babuze imihango n'abajya mu mihango ntikame avura amarozi y'amahuherano amategano ndetse n'amatamikano hatanga umuti w'uruhereko avura karande n'inyatsi nyabingi n'imitsiriko hatanga umuti wongera akanyabugabo ndetse akanatanga umuti wongera amavangingo ku bagore hatanga umuti wa diabete uw'umwijima wa hepatite A na hepatite B hatanga umuti ku bafite umubyibuho ukabije ndetse n'abananutse cyane hatanga umuti ku bafite ibiro byinshi bashaka kubigabanya ndetse n'abafite ibiro bike bashaka kongera ibiro hatanga umuti n'ubujyanama ku bafite amakimbirane yo mu miryango agufasha kugarura ibyawe byibwe akanaguha ubujyanama butuma ubana n'abandi neza mu kazi ndetse no kugira igikundiro mu nshuti zawe umwihariko kuri uyu muganga nuko igihugu cyose wabuherereyemo ku isi akugezaho umuti ushobora kwibaza uti umuganga ushobora gukura ubuzima bwawe mu kaga akakugarura umugore wawe wagutaye ntabwo ahenda igisubizo ni oya ugereranyije umuti aguha n'amafaranga make y'umuha ntaho bihuriye kuva aka kanya ugiye kwicuza impamvu wowe n'inshuti zawe mutamenye uyu muganga mbere
hamagara iyo nimero, namara kukuvura urahita wicuza impamvu utamumenye mbere. Ushobora kumuhamagara kuri call isanzwe cyangwa kuri WhatsApp, aboneka amasaha 24 kuri 24. Muganga Nzito, igisubizo ku buzima bwawe n'urw'inshuti zawe. Yes, hanyuma rero mwese aho muherereye, nizere ko ubwo butumwa mwamaze kubwumva kandi mwamaze kubwakira. Icyakarusho kinakomeye cyane nuko iyo hamagaye muganga kuri iyo nimero ye ukamubwira yuko ubutumwa wabwakiriye cyase abumenye hano ku Ibendera TV, ibiciro birakugabanyirizwa. Nge nitwa Mukadza. Mwese rero ikaze makuru ya hano ku Ibendera TV mu buryo burambuye twinjiye mu kuri aya masaha. Nyemerera aya makuru rero tuyanzikire mu gihugu cy'u Burundi. Ubu muri iki gihugu haravugwa impinduka zidasanzwe mu gisirikare cy'u Burundi FDNB. Bamwe bakaba bamaze gutangira kugira impungenge zikomeye cyane. Mu Burundi hakomeje kuvugwa amakuru y'impungenge ku mpinduka ziri gukorwa mu nzego z'umutekano cyane cyane mu gisirikare cy'iki gihugu, aho bamwe bavuga ko hashobora kuba hari gahunda yo kongera gutunganya ingabo mu buryo butavugwaho rumwe nk'uko byatangajwe. Hari amakuru avuga ko ibikorwa bifitanye isano n'umutwe witwa FRAD bikomeje guteza impungenge mu basirikare bamwe ndetse no mu bakurikiranira hafi politiki y'iki gihugu cy'u Burundi. Raporo ivuga ko hari abasirikare bamwe bavuga ko mu gisirikare cya FDNB harimo kwimurwa kwa basirikare, guhindurirwa imyanya no kongerwa kwigenzura rikomeye mu nzego zimwe z'umutekano. Hari abakeka ko ibyo bishobora kuba bifitanye isano no gukaza umutekano imbere mu gihugu no kwirinda icyahungabanya ubutegetsi buriho muri iki gihe. Nubwo leta y'u Burundi itaragaragaza ku mugaragaro impamvu z'iyi impinduka, bamwe mu basesenguzi baravuga ko zishobora kuba zishingiye ku kibazo cy'umutekano muke kiri kumvikana mu karere, cyane cyane intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'impungenge z'imitwe yitwaje intwaro ikorera mu karere. Hari amakuru avuga ko bamwe mu basirikare bo muri iki gihugu cy'u Burundi bafite imyanya ikomeye bashobora kuba baratangiye gukurikiranwa cyangwa kwimurwa mu buryo budasobanutse neza, ibintu bikomeje guteza impuha n'impinduka n'impagarara n'ubwoba bwinshi mu bibazo birimo kubera muri iki gihugu. Abasesenguzi mu bya politiki y'u Burundi baravuga ko iyo habaye impinduka zidasobanutse mu nzego z'umutekano nk'izi bishobora gutuma abaturage n'abasirikare ubwabo bagira impungenge ku cyerekezo igihugu kirimo kujyamo. Ku rundi ruhande hari abavuga ko bamwe mu basirikare bakuru b'iki gihugu batangiye gukorwaho iperereza, abandi ngo bakaba batangiye gushyirwaho ingenzi, abandi bakaba batangiye gushyirwaho amaneko mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane. Hari abavuga ko guhindura imiterere y'ingabo no kongera igenzura mu gisirikare ari ibintu bisanzwe bikorwa n'ibihugu byinshi igihe hari ibibazo by'umutekano cyangwa impungenge z'ihungabana ry'umutekano. Kugeza ubu nta tangazo rirambuye riratangwa n'ubuyobozi bw'u Burundi ku makuru ajyanye n'uyu mutwe wa FRAD cyangwa izi mpinduka zivugwa mu gisirikare, ariko ikibazo gikomeje gukurikiranwa cyane hakaba ari kirimo guteza impungenge n'impagarara muri iki gisirikare cy'u Burundi. Hari amakuru avuga yuko umugaba mukuru w'ingabo z'iki gisirikare cy'u Burundi yaba yamaze gutanga itegeko y'uko abasirikare bose bagomba gukurikiranwa bagakorwaho igenzurwa, nubwo kugeza ubu hatari hamenyekana ngo ni igenzurwa rirebana n'iki cyase n'igenzura rigamije iki. Hari amakuru kandi avuga yuko impamvu ngo harimo gukorwa igenzura ndetse hakaba hongerewe ibijyanye na intelligence mu gisirikare cy'u Burundi ngo aruko abakomeje kwikanga kudeta ishobora gukorwa isaha n'isaha. Bivuga yuko ngo ishobora gukorwa kuri Perezida Neva
mupaka w'iki gihugu cy'u Burundi. Kugeza ubu rero ibintu mu Burundi bikaba bikomeje gufata intera yo ku rwego rwo hejuru. Umubare w'abiciwe mu gitero cya drone za FARDC imushaki wamaze kumenyekana. Amakuru akaba avuga ko ari umubare w'abantu benshi. Ihuriro Alliance Fleuve Congo 23 ryatangaje ko abantu babarirwa muri 20 arebo bamaze kubarurwa ko abiciwe mu gitero cya drone cyagabwe ku isoko rya Mushaki ni muri teritwari ya Masisi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, mu gihe abandi bagera kuri 57 bagikomerekeyemo. Umuvugizi wa Alliance Fleuve Congo 23 yitwa Bwana Lawrence Kanyuka mu itangazo yasohoye ku mugoroba wo ku munsi w'ejo kuwa gatanu tariki 8 Gicurasi muri uyu mwaka, yavuze ko icyo gitero cyagabwe hagamijwe kwica abaturage b'inzirakarengane. Avuga yuko ari igitero cyagabwe hagati ya saa 9:45 na saa 10:25 z'umugoroba, kikagabwa n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo Kinshasa. Yavuze ko mu baguye muri iki gitero harimo abagore, abana ndetse n'abandi baturage b'abasivile. Ashimangira ko ari icyaha cy'intambara n'icyaha kibasira inyokomuntu. Igitero cy'Umushaki kiriyongera ku bindi bitero byinshi ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zimaze igihe zigaba mu duce tugenzurwa na Alliance Fleuve Congo 23 kuva mu ntangiriro z'uku kwezi kwa gatanu muri uyu mwaka. Ibi bitero bikaba birimo ibyagabwe mu gace ka Gakenke ko mu Minembwe ku itariki 8 Gicurasi muri uyu mwaka. Ku itariki 7 Gicurasi muri uyu mwaka ku isaha 7:20 z'amanywa, Alliance Fleuve Congo 23 yavuze ko ingabo za leta ya Kinshasa zarashe ibisasu ikarenga ni muri teritwari ya Masisi, bikaviramo abaturage gutakaza ubuzima ndetse abandi benshi bagahunga. Ku itariki ya Gicurasi muri uyu mwaka hagabwe ibitero mu gace ka Rumbishi no mu nkengero zako muri teritwari ya Karehe, mu gihe ku itariki ya 3 Gicurasi muri uyu mwaka Rumbishi, Rutare n'utundi duce tuhakikije natwo twagabwemo ibitero bikomeye cyane by'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Alliance Fleuve Congo 23 yavuze ko ku itariki ya 2 Gicurasi muri uyu mwaka Irugezi muri Minembwe naho hagabwe ibitero bya drone byahitanye abaturage benshi ndetse bigateza guhunga ku baturage batari bakeya. Iri huriro rya Alliance Fleuve Congo 23 ryashinje ubutegetsi bwa Kinshasa gukomeza kurenga ku masezerano y'agahenge no kugaba ibitero ku baturage bo mu duce bagenzura. Abashimangira ko badashobora gukomeza kurebera ibitero abigabwa ku baturage ndetse no ku birindiro bya Alliance Fleuve Congo 23. Kugeza ubu tuvugana, Alliance Fleuve Congo 23 kandi irashimangira ko ifite uburenganzira bwo kwirwanaho no kurinda abaturage b'abasivile. Kugeza ubu rero ikaba yongeye kwihaniza ibibi ubuyobozi bwa leta ya Kinshasa, aho ivuga yuko aribo bakomeje kugenda barenga ku mabwiriza ajyanye no guhagarika intambara. Shiti bakunzi ba Ibendera TV, ni munyemerere mbibutse ko turi makuru hano ku Ibendera TV. Ni amaze kuhagera, unyemerere nkorere like uraza kuba ugize neza. Niba ari bwo bwa mbere ugeze ku Ibendera TV, nkorere subscribe uraza kuba ukoze cyane. Reka unyemerere twerekeze nanone ku mirongo y'urugamba, ariko noneho muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu kibaya cya Ruzizi cyangwa se muri Plaine de Ruzizi hongeye guhinduka isibaniro y'imirwano. Haravugwa imirwano mishya yongeye kubura hagati ya Wazalendo n'abarwanyi b'umutwe wa 23. Iyi mirwano mishya ngo yabereye mu duce twa Kigurwe, Kabunambo na Kigoro, ahaherutse kubera indi mirwano ikomeye hagati y'impande zombi. Amakuru ava hangaha ibi byabereye
zikomeye aravuga ko intwaro ziremereye n'izoroheje zakoreshejwe kuva mu gitondo cya kare aho impande zombi zari zihanganiye kugenzura imihanda n'uduce dufatwa nk'ingenzi mu nzira igana mu mujyi wa Uvira. Abaturage baravuga ko bumvishe urusaku rukomeye rw'amasasu, ibintu bikaba byatumye benshi bahunga ingo zabo berekeza Isange, Uvira n'ahandi hatekanye kurusha ahangaha. Hari amakuru avuga ko iyi mirwano yahitanye abantu benshi ku mpande zihanganye, nubwo kugeza ubu nta mubare nyakuri urashyirwa ahagaragara n'inzego za gisirikare cyangwa inzego z'ubuyobozi bwo muri aka karere. Iyi mirwano ibaye nyuma y'iminsi mike humvikanye inkuru y'urupfu rwa Colonel David Bisimwa wa Wazalendo wavugwaga nk'umwe mu bayobozi bakomeye bari ku rugamba muri aka gace ka Kigurwe. Amakuru yava mu baturage n'abakurikiranira hafi bijyanye n'umutekano urimo kuba hano muri Plaine de Ruzizi aravuga ko abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 bakomeje gushyira igitutu gikomeye muri aka karere, ibintu bikomeje guteza impungenge ko imirwano ishobora kwegera cyane umujyi wa Uvira, ndetse ibi bikaba byatuma abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 bongera kwinjira muri uyu mujyi wa Uvira. Ku rundi ruhande Wazalendo bavuga ko bakomeje guhangana kugira ngo babuze abarwanyi umutwe M23 gufata uduce twinshi two muri Kivu y'Amajyepfo. Iyi mirwano mishya yongeye kuzamura impungenge z'abaturage, bavuga ko ubuzima bwabo buri kurushaho kujya mu kaga, cyane cyane mu gihe ibikorwa by'ubuhinzi, ubucuruzi n'ingendo bikomeje guhagarara kubera iyi ntambara ikomeje kubera ahangaha. Abaturage rero bakaba bavuga yuko bafite ubwoba bwinshi, ariko kandi bakaba barimo gutabaza basaba yuko leta yabagoboka ubundi bakongera kubona umutekano urambye. Bakunze Ibendera TV ni munyemerere mbabwire ko turi mu makuru hano ku Ibendera TV. Niba amaze kugera hano unyemerere nkorere like, uraza kuba ugeze neza. Niba ari bwo bwa mbere ugeze ku Ibendera TV unkorere subscribe, uraza kuba ugize neza cyane. Reka kandi mfate umwanya nshimire mwe mwabikoze, ariko kandi nshimire namwe mubikoze none ahangaha ariko namwe mugiye kubikora. Reka munyemerere dukomeje n'aya makuru tuyerekeze kuri inkuru ikomeye cyane. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimaze kwamagana igitero cya drone za FARDC bagabye Mushaki, hakagwa abantu bagera kuri 20, abantu barenga 50 bagakomereka. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaganye bikomeye igitero cya drone cyagabwe mu gace ka Mushaki ho muri teritwari ya Masisi. Aha Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba zisaba impande zose gutanga agahenge no kubahiriza ibyo ziyemeje. Kuwa gatanu ni ku munsi w'ejo tariki 8 Gicurasi muri mwaka nibwo imushaki hagabwe ibitero bya drone byasize bikomerekeje abaturage benshi, bigasenya amazu menshi ndetse bikica abaturage benshi. Umutwe wa Alliance Fleuve Congo M23 biciye muri Bwana Lawrence Kanyuka umuvugizi wabo yashinje ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa kuba arizo ziri inyuma y'ibi bitero. Banavuga yuko byasize hari abaturage benshi bapfuye. Amashusho uyu mutwe wa Alliance Fleuve Congo M23 washyize hanze berekanye abaturage bakomerekejwe n'ibi bitero abarimo kuvurwa n'abaganga. Amerika biciye mu ishami ryayo rishinzwe ububanyi n'amahanga na Afurika yamaganye biriya bitero ndetse yamaganye n'ubwicanyi buri gukorerwa aha muri ibice bitandukanye byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ivuga ko bwabereye hafi y'umujyi wa Uvira ho mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Yagize ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziramagana igitero cya drone cyagabwe Mushaki muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'ubwicanyi bwo hafi ya Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Impande zose zigomba gutanga agahenge ko mu rwego rwo hejuru
zigashyira mu bikorwa ibyo guhagarika imirwano ziyemeje, zikarinda abasivile kandi zigashyira imbere ibiganiro no gucubya umwuka mubi hagati y'impande zombi. Washington icyakora yirinze kwerura ngo yemeze ko leta ya Kongo Kinshasa ariyo iri inyuma y'ibi ibitero. Nyuma y'ubu butumwa benshi mu bakoresha imbuga nkoranyambaga banenze Amerika bagaragaza ko bitumvikana uko isaba impande zose gutanga agahenge nyamara hari urukomeje guhohotera urundi. Igitero cy'Umushaki kiriyongera ku bindi byinshi nababwiye haruguru maze iminsi bigabwa mu bice bigenzurwa n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 kandi ibi bigahitana ubuzima bw'inzirakarengane. Twihuse muri aya makuru nyemerera nongere nkwibutse ko turi makuru agezwa hano ku Ibendera TV. Nge nitwa Mukadani, bamaze kugera hano nyemerera nkorere like uraza kuba ugize neza. Niba ari ubwo bwa mbere ugeze ku Ibendera TV unkundire unkorere subscribe uraza kuba ukoze cyane. Bwana Corneille Nangaa ni umuhuzabikorwa wa Alliance Fleuve Congo M23 amaze gutangaza ibintu bikomeye cyane. Ni umuyobozi w'ihuriro Alliance Fleuve Congo M23 Bwana Corneille Nangaa Yoberu yatangaje ko iminsi ya Perezida Tshisekedi uyobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugeza ubu ngubu ngo irimo kubarirwa ku ntoki. Avuga yuko umugambi afite wo kuvugurura itegeko nshinga kugira ngo akomeze kuyobora utazamuhira. Tariki 6 Gicurasi muri uyu mwaka nibwo Tshisekedi yabwiye abanyamakuru bakorera ibinyamakuru bitandukanye ko abanyekongo bari gusuzuma itegeko nshinga kugira ngo barebe niba yavugururwa kandi ko intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nikomeza mu mwaka utayu 2028 ngo na matora azaba. Bwana Tshisekedi yagize ati ntidushobora kubahisha niba Kivu y'Amajyepfo n'Amajyaruguru zitabonetse ngo zivanwe mu maboko y'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 zongere kubohorwa ngo iby'amatora wapi. Uyu mukuru w'igihugu yakomeje agira ati niki kiza kiri muri iri tegeko nshinga, ese twarireka uko riri cyangwa niki cyatubuza kubisuzuma? Icyo nicyo kibazo, ariko ikintu kimwe tudakwiye gukora ni ukubihuza na manda. Abaturage niba nshaka ko nyobora manda ya gatatu nzabyemera. Mu kiganiro n'abanyamakuru cyabereye Goma ku itariki 8 Gicurasi muri uyu mwaka ni ku munsi w'ejo, Bwana Corneille Nangaa yashyiriwe Tshisekedi wasabye abanyekongo imbabazi kubera ko atashoboye intambara mu Rwanda nk'uko yari yarabasezeranyije kumera z'umwaka wa 2023 ubwo yangizaga ibikorwa byo yarangizaga ibikorwa byo kwiyamamaza. Aha Bwana Tshisekedi yavuze ko yabeshywe ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeye nyamara ngo cyarinjiriwe n'abanzi. Ibi ngira ngo twabigarutseho. Hanyuma rero Bwana Corneille Nangaa yagize ati ejo ntimuzatungurwe kuko azagenda mu minsi iri imbere, azagenda. Ariko ntimuzatungurwe no kumva avuga ati sinari nzi ko nari perezida. Azavuga ati sinari nzi ko ari njye wagombaga kurinda umutekano wa Kongo cyangwa niba ari njye wagombaga gukora iki cyangwa kiriya.
umuyobozi wa Alliance Fleuve Congo 23 bwana Colonel Nanga yagaragaje ko guhindura itegeko nshinga bitazahira Tshisekedi, asaba abanyekongo bo mu byiciro bitandukanye kwiyunga kuri Alliance Fleuve Congo 23 kugira ngo ababuze Tshisekedi guhindura itegeko nshinga. Kugeza ubu ngubu rero ibi bikaba byongeye gufata intera yo ku rwego rwo hejuru. Bwana Colonel Nanga yatangaje ko Alliance Fleuve Congo 23 ikeneye gushyigikirwa n'abanyekongo baba Kinshasa cyangwa batahaba, abari mu buhungiro ndetse na bamwe mu bari mu ihuriro Union Sacrée rishyigikiye ubutegetsi bwa Tshisekedi bavugana na Alliance Fleuve Congo 23 mu ibanga rikomeye cyane. Ibintu rero bikaba bikomeje gukomerera bwana Tshisekedi muri ibi bihe. Reka nshuti bakunzi ba Ibendera TV mu nkundire dukomeje n'aya makuru twerekeze muri iyi nkuru, nayo ni inkuru ikomeye cyane. Ubu tuvugana abarwanyi ba ADF bongeye kwica abaturage b'inzirakarengane mu gihe umutekano ukomeje kuzamba mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umutwe wa Alliance Democratique Force no kuvuga ADF wongeye kugaba ibitero mu bikomeye byahitanye abaturage b'abasivile benshi cyane. Nibura abantu 36 bamaze kubarurwa ko biciwe n'aba barwanyi ba ADF mu minsi ibiri gusa mu gitero bagabye mu mutwe. Ni igitero cyagabwe n'uyu mutwe mu ntara za Majyaruguru na Ituri nk'uko byemejwe n'inzego zitandukanye ndetse n'abashinzwe umutekano muri ibi bice. Amakuru ava muri teritwari ya Beni aragaragaza ko abantu 21 bishwe ku wa kabiri ubwo abarwanyi ba ADF bagabaga ibitero mu duce dutandukanye twa hafi ya Beni Mau. Abaturage bakaba bavuga ko abo barwanyi binjiraga mu nzego z'abaturage nijoro bakica abandi bakabasahura. Ibintu rero bikomeje guteza umwuka utari mwiza ahangaha. Ku wa kane kandi abantu 15 nabo biciwe mu gace ka Byakato gaherereye mu ntara ya Ituri. Abatangabuhamya rero bakaba bavuga yuko mu bahitanwe n'ibi bitero harimo abagore n'umwana umwe, mu gihe abandi benshi kugeza ubu ababuriwe irengero bikekwa ko bashimuswe n'uyu mutwe wa ADF. Abatangabuhamya baravuga ko ibitero bya ADF bikomeje gukorwa mu buryo bw'iterabwoba bukabije, aho abarwanyi bayo batera abaturage bakabica bakabasahura abandi bakabakorera ibyamfura mbi. Shitsi bakunzi ba Ibendera TV ni munyemerere mbabwire ko dukomeje n'aya makuru twerekeje mu yindi nkuru. Kugeza ubu ngubu uraza kunyemerera atwerekeze muri Afurika y'Epfo. Mubwire ko muri Afurika y'Epfo ibintu byongeye gukara kuzamba no gufata isura yo ku rwego rwo hejuru. Nyemerera nkubwire yuko bwana Cyril Ramaphosa uyobora iki gihugu cya Afurika y'Epfo arimo gusabwa kwegura byihutirwa. Shiti wo dukurikiye hano ku Ibendera TV nyemerera, ariko niba amaze kugera hano ntuze kugotwa mu gukora like, ariko kandi ntuze no kwibagirwa gukora subscribe niba uri mushya ukabugeza hano ku Ibendera TV. Nyuma y'imyaka 4 Perezida Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo ashyizweho igitutu gikomeye guhera ku itariki 8 ni ku munsi w'ejo Gicurasi. Ni muri uyu mwaka w'2026 yongeye gusabwa kwegura. Iki gitutu cyabyukijwe n'umuyobozi w'ishyaka FF yitwa Julius Malema. Nyuma y'amasaha make urukiko rw'ikirenga rwanzuye ko mu mwaka w'2022 inteko ishinga amategeko yakoze ikosa ryo guhagarika gahunda yo kweguza bwana Cyril Ramaphosa. Malema na bagenzi be batavuga rumwe n'ubutegetsi bwo muri Afurika y'Epfo batangije iyi gahunda nyuma yaho
iperereza yigenga yagabye na Cyril Ramaphosa aha mu bice bitandukanye byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu ngubu rero usibye ibingibi amakuru arasaba yuko ngo hatangira iperereza yigenga rigamije gusuzuma ko Bwana Ramaphosa akwiriye kubazwa iby'amadolari 580 yibwe n'abajura bayasanze ahishe mu ntebe yo mu rugo rwe ruri mu cyaro cya Farafara. Aba bajura barafashwe Marema na bagenzi be bakaba bavuga ko aya mafaranga ashobora kuba yaravuye mu mutungo wa leta, umutungo w'igihugu rero ngo wanyerejwe. Ibintu rero bikaba byongeye gukomerana uyu mugabo Cyril Ramaphosa, akaba ibibije nyuma y'umwanzuro wo ku itariki 8 akaba aribwo hazamenyekana icyo uyu nguyu yategetswe. Shiti bakunzi ba Ibendera TV rero ni munyemerere mbabwire yuko twerekeje ku musozo w'aya makuru. Niba wageze hano ku Ibendera TV nyemerera ngusabe unkorere like, niba aribwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV unyemerere unkorere subscribe. Ndashimira cyane mwe mwabikoze, ndashimira ariko namwe mugiye kubikora. Mwisi rero mbahaye ikaze, ni mwirwo mugira amahoro n'amahirwe, mukomeze kugira weekend nziza. Imana ibane namwe, ibarinde kandi ibahe ibyiza ibinyuze kure yanyu.